Ginpahurugot pa itong Department of Agriculture Eastern Visayas anira pangandaman para iton maraot nga kondisyon hiton panahon nga naghuhulga hiton produksyon iton bugas ha rehiyon. Nagpahimatngon ang Department of Agriculture Eastern Visayas hada kung epekto iton susunod nga makusog nga pag-uran ngan mga bagyo hadton katapusan nga parte iton 2025. Ngan siya nga bulan iton 2026 ha produksyon iton humay ha rehiyon partikular na ha Leyte. Sumalakan DA Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Francis Rosaroso, umubos iton ani hiton humay ha Leyte ha katapusan nga parte iton Katgarab hadton 2025. Kundi intika nga 4.7 metriko tonelada kada hektarya, inlumaprak ini ha 4.6 metriko tonelada kada hektarya. May tungod ito mga danyos nga durot ito maraot nga panahon na apektuhan ito ni schedulehan pagtanom ngan paggarabhan pira nga pangunahon nga rice producing areas sa rehiyon. Hakaluyo hinigin sigurado itong DA nga may ada supresyente nga supply hiton bugas ha Eastern Visayas pinaag hiton utro nga pagpapadayon han pag-angkat hiton bugas. Mahugot gihapon nga ginbabantayan iton ahensyaan kadamo han ginaangkat agud diri maapektaran ang farm gate price o presyo iton humay ha umhanan. Dugang pa ni Rosaroso, ginbabalhin na hiton gobyerno an estratehiya hini, tikang hiton dayon niya pagbaton, tikadto hiton pagpapakusughan karigon han sektorhan agrikultura. Kaupo ng mga prioridad ang pagpapatindughan mga cold storage facilities, mechanical dryers, silos, pag-upgrade and rice processing systems, greenhouse projects, ngan smart irrigation systems agud maibanan an epektuhan mahugot nga pagbabago hiton panahon. Hadatos iton ahensya ang sektor iton pananom ang pinakaapektado ha bugos nga nasud hadton tuig 2025. Ha ikaupat nga quarter umabosin 2.5% ang kantidad han produksyon han mga pananom kaupod na iton humay ngan mais nga umabot ha 274.3 billion ka pesos. Sugad man nakabugosan nga tuig nakapaghipatik lagi hapon ng 2.8% nga paghitaas ang crop production nga umabot ha 986.8 billion ka pesos. Kaparehas iton 56% han kabugusan nga produksyon han agrikultura hanasud. Basa itong datos, ginpapakita hiningaan mga pananom ang nagpapabiling nga pundasyon iton agrikultura. Sugad man, nagiging kaluyahan gihapon ini kung maraot iton panahon sumala iton Department of Agriculture. Tikang din ha Bombo Radio Tacloban ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!